uma uwaphupha ayavela njengomuntu ongaba isela, ongaba nomona nomhobholo. Umuntu-ke ozocabangela yena yedwa ukuze kumosheke ikusasa lakho noma lomunye umuntu. Awuphawu olubi-ke uma edla ukudla ngoba khona umuntu onomona ongakufiseli ukudla, ofisa ukuthi ulahlekelwe okuhle namathuba amahle. Kodwa kunomuntu-ke okumele umqaphele osondelene kakhulu nawe. Kanti-ke kubi uma amagundane edla, kukhomba ukuthi-ke kukhona okugaqela ukudla amandla akho. Uma unombuzo buza kwi-comment la esizokwazi khona ukuthi sikuphendule, kanti uyakwazi-ke nokusicela inamba ka-WhatsApp lapha ku-inbox ko-TikTok, usi-follow-we nje yonke indawo ukuze-ke ingene kuwena i-notification mhla sesifaka le mpendulo ozoyibuza .